ura nazo ni nyinshi ariko gisuzo kuvugira hano ngaye gira no nkimwe gusa yewe ngamzi nahuye nayo igihe ni ico gihe nageze ishurwa nyine yanje nyine kuvuga ngo tangire kufata nyine rimwe kabiri gatatu kane gatanu je nyine abantu batangira kungwanya mu rusengero uyu mwana atangiye kuzamuka gute ngo bangwanye gutyo ari umugabo undi wanyumviye imbabazi nyine abona ko ndi mu gikorwa cy'Imana cyane ushobora yamankurura nyine zigukurura kugukwega nkagukwega yarankweze yamankurura ya sente shasha mupya noga kaza namanirwa nekingiranye na piano namanigaga piano muri ko navaga kwa sezerano iyo 2018 igihe navaga kwa sezerano katahera kuri iyo piano yanje shasha banguriye akaba ari yo nkorera practice ngenda zamuka mu muziki nyine w'umukungu ujanye n'injana w'umukunga na sebene no ariko niyo iyo imbogamizi nahuye nayo injyanisha umutima niyo gusa niyo kandi nayo simvuze ngo iracyanjyanisha umutima yaravyanishije ico gihe ko turaba Kristo turababarira nuko byaje kandi ga sukuvuga ngo naberekeye ku mutima yaye zarashize kandi naba babikoze Imana ibaho umugisha kuko nabo turabashimiye n'abantu no kubashimira nyine nabo kuko hariho batugejeje kuko umugabo tiyari kungurira piano batanyirukanye cyangwa batavuze ngo umwana azamuse uko ni papa imaze kurema byose ibona ko bidahagije irema sabuni imbumba mu butaka imba n'umwuka ngo mpumeka ngo kugira ngo jewe nihimbaza amen mu buryo bw'ikidari n'isengesho ngo jewe mundu umushusho yayo iyo Mana imbere w'agaciro ariko ukozeho nokuri abakunzi ba Karumeli Church turabaramukije namwe abo muri mwese kimurakora ibintu byiza cyane na Living Hope Church ese yaca nanyu nshasha yitwa nde channel ya Living ni Living Audience Official nawe mugende ukande subscribe mwisore bakande subscribe kuri Audience Official bakande subscribe kuri Maisha TV bakande subscribe kuri Mukunga Sabundi TV na Brave na T Brave bamukandira subscribe ngaya mama ariko tukande kabiri ukande rimwe tukande nukanda kabiri uraza kusubscribinga ukureho none kande rimwe gusa rimwe mba muze kuvuga ngo sinababwiye kande rimwe timukande kabiri rimwe gusa biratosheje nukanda kabiri urasubscribinga kandi subscribinga tubuki gukurikiranye yacana kandi usubscribe kugira ngo uzoze ukurikirana ibiya bica kuri yacana cyane hello bakunzi ba Maisha TV turagarutse kuba ibintu bishasha tuzokora ku bwanyu ko turabona ibintu nko murabikurikirana bikomeye kandi turabakunda cyane abo muri mwese bakunzi ba Maisha TV turabahorana ku mutima kuko murakora ibintu byiza cyane kabisa turabashimiye rero tubanje kuramutsa abantu bari hatandukanye tubaye mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muri hari abatuye hanze badukurikirana banatwandikira ko baraye ibikorwa byacu hari abatuye Burundi Kampala Kigali hose rero turabashimiye mwese nkuko mubona imbere yacu turi kumwe n'umutumigwa yakwisemwe cyangwa cy'amarore turi kumwe n'umutumigwa ukomeye kuri jewe niryo rya mbere aje hano kuri Maisha TV Maisha TV rigumwe yazana ibintu bimeze neza ibintu bimeze fresh sana rero katutangire tubereka umutumigwa abibwire turakwiyegereje papa santi cyane meze neza cyane wasize gute iriya Kigali ni sawa ameze smart tubanze tuganize urugenzi gato rw'Kigali tutarabanza wibwira abakunzi banje urugenzi rw'Kigali rwagenze neza cyane Kigali byagenze neza twagize amateraniro meza twabonye Yesu tumukoraho n'ibiganza byacu cyane muri waratse habaye ibintu serira kanisa ryari iri Calvary ni worship
Karuvali ni kanisa ryiza cyane dukunda kukurikirana no kuri YouTube. Kanisa rirebwa birenze. None ugishika i Kigali bakwakiriye gute? Ngishika i Kigali banyakiriye neza cyane. Banyitayeho. Singa ibintu kwese bikomeye. Nageze gusa namasanga ibintu byose kabisa. Kugira ngo nyine basaze babipanze nyine kwera. Ese yaje waje muri season ya kabiri na banabonye bari bafite amasengesho y'imisi nimba ari ingahe? Imisi 40 nimba ari 40 niko mbizi. Ariko gaje nasanze bafite namakesha ga bonani. Namakesha bonani na matara maga muri Ovanet ya bonani nyine. Ibintu byagenze neza cyane. Ewane apana muri iryo joro. Ibintu byagenze neza bikomeye. Twaranabonye ga ivideo aho ni foto Apostle. Apostle akurambika. Narayibonye. Ese byifashe mu gute kubona Apostle akurambitse ikiganza ko tuzi Apostle cyane atakunda kuva ku bintu z'abacuranzi ari umuntu umwe kubera Yesu gusa. Yesu. Takindi cyo tuma Apostle ndambika ibiganza ni Yesu. Kugizina n'iryo muntu hajya sizina cyane ariko Yesu komeye muri rahira. Niko bimeze. Ngahe ukuze siza ni yahera umuntu gute. Yesu ni ukomeye cyane muri niyo mpamvu kure kuvuga Yesu. Yesu ahora ibihe byose twere kumushira hejuru. Yesu no kumutekereza gusa. Yesu gusa ni watumye bashira ibiganza. Nta mwana w'umuntu, nta mama, nta papa, oya ni Yesu gusa. Ni gitaramo cyari gusa. Komeye. Bwana waragiriye nyine urashika ibintu byagenze neza ugaruka i Burundi. Ese Burundi naho byagenze gute? Barakwishimiye ni kanisa warusengera? Burundi baranishimiye, bari bankumbuye ga. Naranishimiye cyane, nashikiye mu gitaramo cy'abarazwe nyine. Cyagenze neza naco. Yaranyakiriye neza cyane. Kofi ni inshuti. Kofi. Mugabira inkana none. Agenda. Ahubwo n'uyingabira. Yarangabiye nyine. Ese yajya ngo yaguhaye ngo y'ubukwe. Simwe gusa. Ni nyinshi. Yatanze n'umuryango wose. No yarawumbaye. Kino gana kindumva kigiye ugira amavuta yibaze sindana turaniyegereza abantu. Ndamukunda cyane. Kigano kigiye kuba vibe cyane. Nuko turanabibwira gusa aho tugeze. Reka tutaraja kure tugaruke inyuma gato. Tangura wibwire none abakunzi bari Mashati. Jewe ku mazina nitwa Berizerance Fidele. Niyo mazina yanje ariko bakunda kunyita Sabune wa Yesu. Sabune wa Yesu. Kuba witwa Sabune wa Yesu atari izina witiriwe n'ababyeyi. Ese byavuye Sabune wa Yesu? Izina ya Sabune wa Yesu yavuye mu gitaramo. Yavuye mu gitaramo dutaramye kari gaciyemo. Kubabwiriza ijambo tworivuga tuzofate parti ya kabiri tubaganiriza no ijambo ry'Imana gusa. Uzo izane nta kibazo tuzoba dufite umwanya. Tuzatubwiriza. Ndabizi umwanya wanyuragoye cyane n'ubu aho nagufatishije. Sinzi twapanze programme nki nk'ukweza ahubwo. Ukambwira gutya nyine nkabona uri mu bintu byinshi bagutumira natandukanye ariko imba matabara nyine muri abantu bakorera Yesu. Nakazi k'Imana gusa. Izina ni ryo muntu Yesu. Sabune wa Yesu. Sabune wa Yesu ni ryo nyine. Oya wari ubyakije ako kinuva cyane ngaho iri ujabutse umupaka. Ndeka abo bakunda gutumira mu overnight. Ko waruvuze ngo kwa Christophe wagiye muri overnight nayo bibamwo. Bugande nawe bavuze ngo wagiye muri overnight. Nyine habasha kuzamo iryo zina rya Sabune wa Yesu. Ya Sabune wa Yesu. Niki wakundira cyane kuba woza muri overnight? Cyo bankundira ni iki Imana yashize muri wewe. Kuko tebari kungunda niyo sura tubabona ko ufite isura mbi. Meze neza cyane papa. Oyaye. Hari uwankunda giye ataba Yesu. Tawe. Ariko kubera Yesu bazaba bankunda bashaka baze no kuntora ku rusenge. Hari bamwe none bambwiye ejo ngo wowe ngo mukuja mu giterane utuzokurira kandi utavuze mwisi abantu bazagira amasiko
nakamenye ni ka kandi kaza gaca hariya hirya nsinziga uwo ni wewe uwo ni jewe reka turumva n'abandi barabivuga muri komante ariko ga jewe ga nyine barabimbwiye nyine ndavuga ngo Yesu nashimwe bizoshike kandi bazobikore Imana izobashoboza ariko kaza Yesu kuntu mbonye unezere kaza bari akantu keza izosigamwe ibirato kuko rero ugasigamwe ibirato icemezo nakeretswe ntako bazasiga ibirato niko bimeze kubera Yesu tuzakurira tu cyane kubera Yesu akantu kazagenda neza urakishimiye barabimbwiye ga urindira Uwiteka kuri vyiwe nyine kuko Imana ni papa Imana ni papa kandi abantu ni bavyumva Imana ni papa ako kantu kuko gakunda Imana ni papa buri stat buri gihe Imana ningaho utagirindija uzamande Imana ni papa Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema sabune wa Yesu imbumba mu butaka imba n'umwuka mbume kugira ngo nyihimbaze nyikorere umurimo wa kuko unyanya ukora nyine kubera Yesu amen ngaho ngibyo bahaye ibyo byose ngahe ngiyo sabune ikubiye muri aho hose sabune wa Yesu so kwihaya ariko ga kandi turavuga ibintu bisanzwe abantu bashobora kuvyumva ngo kwihaye oyaye nenda kana gato cyane kwihaya si ibintu byaje si umugwa waje oya ni bisanzwe no kuvuga Yesu gusa nta kindi cyo kuvuga ngo uruhande ngo gute ni Yesu uvuga ko nani haya Yesu nawe agende yihaye Yesu wiwe cyane kandi twese bujya tugira Yesu ibaseka nawe ga nawe uraho ndaho naje nuwo nyine wavuga naje no wanje kandi rebura umwana wa Revera cyane Revera kwijimbo wari wareseje mu makesha muri wari watse kandi yayoboye neza ijimbo niwe ni umupanga ijimbo ni sawa Shimbo rimeze neza kabisa abantu abakunzi ba Karumeli Church turabaramukije namwe abo muri mwese kimurakora ibintu byiza cyane na Living Hope Church ese yaca nanyu nshasha yitwa nde channel ya Living ni Living Audience Official nawe mugende ukande subscribe mwisore bakande subscribe kuri Audience Official bakande subscribe kuri Maisha TV bakande subscribe kuri Mukunga Sabuni TV na Brave na T-Brave T-Brave bamukandira subscribe ngaya mama ariko tukande kabiri ukande rimwe tukande nukanda kabiri uraza kusubscribinga ukureho none kande rimwe gusa rimwe mba muze kuvuga ngo sinababwiye kande rimwe timukande kabiri rimwe gusa biratosheje nukanda kabiri urasubscribinga kandi subscribinga tubuki gukurikiranye yacana kandi usubscribe kugira ngo uzoze ukurikirana ibya bica kuri yacana cyane ko bimeze da sabune ewan tuja mu kiganiro cyacu nyamukuru sabune wa Yesu nuko nyine wibwiranye ariko reka nkoreshe izina rya sabune njye numva ryari inyorohera sabune wa Yesu sabune wa Yesu mubuto bwawe wumva uzobiki mu buto bwawe wumva uzobiki mu bwana bwanje ese ubwana sinabuvuyemo agera wakuze ga uyu uri umwana hari nyine umuntu atekereza mu bwana bwanje natekereza giki kanje natekereza ko nzoba nka pilot ariko ndeba ubundi jewe natangiye gusenga mfite imyaka 6 n'umunyene ndacyasenga sinzi gace Imana yavuze cyo nzobacyo ariko kubera ko bikibiraza bigaragara unyine naba umucuranzi kandi winjana gimwe igiserimba indirimbo ya Sirimba niyo tukuziho indirimbo sinzi injana ziza kandi ide ni ushoboye hano mu gisagara zandekera ide nanda nijuza nawe arabizi bikakundirimbo nimundekere ariko nje umukunga niwe nyine namenye nawo nibukese cyane beshe bara hano mu gisagara nijuri hefo y'abandi ariko nawo kindabona nyine nyufite wanje ujya mutoya nyine cyane uw'Imana yambaye cyane siko none wowe wakuze wumva uko uzoba nyine umupianiste nje nakuze gusa mu buzima bwo gusenga none ubuzima bwanje no bivuga ngo buvuge bwo kwira none natangiye gusenga mfite imyaka 6 ego mu myaka 7 tangira kuririmbisha abana mu rugo nkuko kasohoka na bwana kaburirimbisha aho hanze ndabyumva none yakorare yo hanze iza kubikorare nini nyine abana batangira kuva hakurya na hakurya mu mihana bakaze iwacu
kuririmba nyine usabona afite korari hari usabona afite korari hari abona afite korari ya korari mu minsi mikeya tangira kwijana mu ikanisa tuje gusenga twaje gusenga kama niguga kaje kagugu tukaririmba bakaduha karirimbo ngo ya korari ziririmba hanze nijoro kuko twagiraga ku mugoroba abana bose batasha bavuye kuragira bavuye he twese tukahurira hari tukaririmba nyine nonoga ya korari njana mu ikanisa njana mu ikanisa no kuri naririmbaga nukiyumva nyine naririmbye hakika ubwenge bukagenda ukundi kundo kubera Yesu iyo korari iraririmba kweri iraririmba mufaba iyo korari abana barakura nyine je naje kuva aho mu ndara nyine mfite imyaka 10 gutya namaze gusa imyaka piano jenye tawambwiye ngo waje arambwira ngo ngira gutyo yayi tangira kwitoza gusa kuko hari mukuru wanje umwe tuye nyenkanda mu ndara nyine yo ruyi ndahabona nabonye nyine kwa fata rimwe kabiri gatatu kane gatanu naje namakurikira kwa kundi kubera nyine nakuranye n'ubwenge buri kabwinshi buke kuri ku kidari oya si kidari gusa n'ubwenge bw'ishuri cyane kuranye ubwenge kabwinshi buke tangira curanga babona tangiye gufata kopanyuma mu ikanisa muri 2019 fuga ja ku muhungu umwe bita ngo Sezerano ndamubona ego araza hano no kuri 3 cyane hano haruguru muri ville ndamona yigeze no kuza muri ville ya Mutakura ya cyane ville ya Mutakura hano haruguru ville ya Mutakura kuri kujya gatatu hajya ni kujya gatatu niho bamurebera Sezerano n'umugabo n'ukuri w'Imana yewe jewe Sezerano ahari amenye ko mukunda kandi ndamukunda niwe wanyigishije niwe wigishije inshuti yanje Moses yigishije abantu benshi abana benshi agyatoza kabisa bavuyemo abantu nyine bakomeye bakuze nyine kabagabo cyane aranyigishaga n'ubu umukunga narawitojeje nyine kuko yanyigishije gusa kuvuza indirimbo umukunga ndawitoza nyine kazafata kigisirimba cya runaka yavugije agenda ngikurikira nanje ngira ishurwa rya Marisaga tangira kurota ibintu inzozi nijoro karota kaje kuri piano kuko nararanaga piano mwacu kaje kuri piano kakora bya bintu nabicuranga mu rusengero abantu bagafashwa Imana ingirira neza n'ubu ndi hano Bujumbura kubera Yesu hakika sabone wa Yesu wavuze ngo wigeze kuba umuririmbyi mu myaka 7 nigeze kuba umuririmbyi mu myaka 7 8 9 10 ugira ihishurirwa ryo kuba drummer na drum ni kanisa have muri zo no ba pianiste no bintu we wagiye mu bintu byinshi kandi byose uza ni mu murya ni muri Yesu ntabyo nakoreye hanze sinagiye kumwizoga sinagiye no mu bindi nyine ntavuza ariko ga mu gitaramo gusa ese ukiva muri byo byose ukaba warishuriye kuba mu pianiste wasanze ubuzima bwo mu pianiste bumeze gute nabwo mu pianiste ubuze twayemo neza n'ubuzima bwiza cyane ariko hari bamwe babigeze nk'isoko ntawe mvuza ariko oya ntawe kandi babigeze nk'isoko bamutumira gusa kamashira transport imbere mubanze mutumira amaherangana gutya mbone kuva hano mubanze mukore gutyo ya je ari kenshi bantumira kiyishurira kweri tuhageragiriya nibagira amahirwe n'abakayishurira retour sakandi none batanyishura ndishura kandi ngaruka kubera Yesu Yesu yatugiriye neza Imana ni papa cyane ewane we warabasha kwiyishurira abantu bagutumye abantu bafite nk'agatimanye ko kugira ngo babishure kubera batumiye gahagira ico babwiye bari abantu bagira karagatima ubabwire bapunguze tako no babwira kuko kera nabitanze kubivuga ko abantu benshi bafashe nani umurimo w'Imana nk'akazi nyine ambiance tuvuge gutyo ariko gasi ambiance no umurimo w'Imana so tukora mu rukundo kandi nubona tuboneka tuvuge ngo bagushire kuri afishe kandi tuza kubone kutangira kubwira abantu ko bagutumira amafaranga kandi uzoba wasarishije cyane tubivuge gutyo bareke gusarisha kabisa bazakora umurimo nk'uwo
naje je mbabwiriye muri rusange bari abandi bariyizi baze bareka turi hatuntu n'utundi bakore nk'umurimo bahamagariwe bawukore neza ushimwe n'abantu kandi kujya kose iyo umurimo ukozwe ugashimwa n'abantu nibyo byiza binakugeza kure cyane. rero abantu muhinduke bane mumere neza cyane mube kasamune ewa Yesu azawishira agatike ese wowe naho kuri amago bitangaza ko ni hatari navuze gusa ko zo nishura nyine rimwe na rimwe nta mahoro byose. Watubwiye icyo gihe wabonye ko ushoboye ubu pianiste ese hari ryari? 2017 se nizihe mbogamizi wabashe guhura nazo muri 2017? Niyo mbogamizi nabashe guhura nazo ni nyinshi ariko gisuzo kuvugira hano ngaye gira nuvuga nkimwe gusa. Niyo mbogamizi nahuye nayo icyo gihe nageze ishurwa nyine yanje nyine kuvuga ngo tangire kufata nyine rimwe kabiri gatatu kane gatanu je nyine abantu batangira kungwanya mu rusengero uyu mwana atangiye kuzamuka gute ngo bangwanye gutyo ari umugabo undi wanyumviye imbabazi nyine abona ko ndi mu gikorwa cy'Imana cyane ushobora yamankurura nyine zigukurura kugukwega nkagukwega yarankweze yamankurura ya sente shasha mupya noga kaza namanirwa nekingiranye na piano namanigaga piano ko navaga kwa sezerano iyo 2018 igihe navaga kwa sezerano katahera kuri iyo piano yanje shasha banguriye akaba ariyo nkorera practice ngenda zamuka mu muziki nyine w'umukungu ujanye n'injana w'umukunga na sebene no ariko niyo iyo mbogamizi nahuye nayo njyanisha umutima niyo gusa niyo kandi nayo simvuze ngo iracyanjyanisha umutima yaravyanishije icyo gihe ko turaba Kristo turababarira nuko byari kandi ga sukuvuga ngo naberekeye ku mutima yaye zarashize kandi naba babikoze Imana ibaho umugisha kuko nabo turabashimiye n'abantu no kubashimira nyine nabo kuko hariho batugejeje kuko umugabo tiyari kungurira piano batanyirukanye cyangwa batavuze ngo umwana azamuse uko ni inzira zima ni ibihumbi yamicisha nibone niko bimeze data bigende gute reka tumucishe hano kugira ibintu bimere neza. Yego sabone ukaba bavuze ngo cyane cyane nyine wava kwa sezerano kwiga bakabara kugure piano iri mu nzu kazu uyicuranga noneho wenyine mwenyewe totomoye mwenyewe none kuba waracurangira mu nzu ni uba wibuka ahantu hambere wacuranze neza baragweza gatuti uracuranga byari bimeze gute? ahantu hambere nacuranze ni muri KDP Uvira Kadese twahuyeho njewe na Kofi n'abandi bayumbe bavuye no Bujumbura harimo Peter cyo giterane cyari muri Kadese Uvira kandi nibwo bwa mbere Kofi yambonye nibwo bwa mbere yansanze nyine ndi sabune wa Yesu vuye mu Bugande yagusanze none ufite n'iryo zina rya sabune wa Yesu turanga neza gutya yamampa umugore mvuga umugore kandi ntari umukobwa afite ibaze aramungabire nyine gutyo ndamwakira si muri Yesu namubyara azoja kumutwara atakundi wabyakiriye nonoga ngo tuvaho nico gihe nyine nahise nambukirane Bujumbura niwe wanyakiriye mu materaniro ku ijimbo twarabibonye kwa Revera tavuze izina Revera papa wawe papa waje papa wa Maisha TV niko bimeze kuvuga abashumba biragoye abantu mwerinde kuvuga abashumba kandi bavuge neza abashumba timkazavuga abashumba bamazina cyane yakoze ikintu gikomeye yibaze wavuye yakubonye iriya Uvira muri Kadese uracuranga umurya neza araryoherwa arafashwa akugabira umugore uza hano akubona amateraniro yamakwibuka yamangabira nundi iwe none uzazore bashike kuri 50 nta kibazo n'ababyara bose zoza kubatwara none ndavuga gute ukero gize babiri
kandi ni mu mwuka gusa babiri ukeneye bangahe uzohagarika kuri bangahe akomeza bangabire akomeza agirishwa ryo kugabira ibane ko fari hose turamuramukije kandi turamukunda cyane abimenye bikomeye ahari ibana byumva Sabune turamukunda cyane famille Sabune n'ababagore be navuze famille Sabune ni babagore gayanga ibaye famille Sabune wa Yesu ngo famille Sabune wiramukije Kofi aho uri nimba uri mu modoka nimba uri mu mahombi nimba uri hehe wumva uko akuramukije famille Sabune wa Yesu abagore ebyiri niba afite ebyiri yamuhaye sindabashaka ariko abantu bashobora kuvuga ngo uzoshaka abagore babiri yarabagabiye mu gitaramo yarabakugabiye yarabashikije se itarabashisa ariko bazoshika vuba cyane kuko ari data wabivuze bizoshika niko ndirimbo nyine iririmba none tiri serious ikigano kweli navuze cyongereza ngo serious esa ko nako kavuye nuko kaje gusa n'umwuka gapokeye ko kwiza abakore na subscribe kuri Maisha TV no kuri Mukunga Sabune TV no kuri Brave no kuri Audience Official zo channel zose mukore subscribe timukore kabiri muza kuzasubscribinga kuzikore rimwe gusa kandi mukore na share na comment zirakenewe ko bimeze Sabune turimo tugana ku musozo w'igano cyacu ese Sabune waba ukora nyine umurimo w'ubupianiste gusa nta wundi murimo waba ukora mu buzima busanzwe nje buzima busanzwe kora imirimo ibiri ncuranga no gusenga niyo mirimo ibiri nta wundi hanyuma ugutunze gusa no gucuranga nje ntabwo wumvishije kora imirimo ibiri muri iyo goye yombe sinzi ntuze n'uwe navuze ga mu murimo uzi kuziho ni ubupianiste none wambajije busanzwe wambajije imirimo kese n'umurimo umwe gusa ngira nakubwira ngira imirimo ibiri ebyiri jewe curanga kanasenga niyo mirimo ibiri nyine none kurumva gucuranga gusa no gusenga ni umurimo no gucuranga ni umurimo sibyo aho wabitahuye nabitahuye ni muri Yesu Imana ni papa cyane Mukunga Sabune ndagukunda cyane uzikora ibintu neza abana kwije rwanda gukunda nokuri umushumba wavuze hari tutavuze papa uri ni inshuti yawe komeye uzubona nubwo utobivuga ariko ni inshuti yanje ko yari wowe urabizi muzi y'amazungu muza muvugana tuzatuvugana cyane kwanza niwe nyine uherutse kungurira imiti ngwaye ni umubyeyi mwiza cyane yakoze ikintu gikomeye ni umubyeyi mwiza cyane hakika uzi usura abakristo ku muti uzi umuti wo mu gisagara kugoye paracetamol biragoye faranga z'ubu se abandi niyo wanguriye umuti kabisa ndakira nawe umwe gusa namavuga kubera ko nyuguriwe na representant legale uhagarariye amajimbo yose amavuga ngo ndakise n'izina rya Yesu kandi kujya wari unasengewe wari kureka gukira gute umuti woreka kuva kwa mushumba udasengewe ibaze kandi ndabona ubumeze neza cyane uturineti ako turagupendesha twavuye muri tutavuze ese niye hayi muri Canada niko wari wambwiye apana Canada muri Amerika niko nakubwiye muri Etazini ufite kujayo yo punguza isukari kujayo vuba budakeye ejo butaraca zoba ndiyo uzoburiyo Amerika neza hari n'abazokwakira cyane tubabwire abantu muzokwakira abazonyakira harimo nkunda films yari imfura nkunda cyane kunda yakazakora amafishe neza hano mu gisagara cya Bujumbura niwe mugabo wa mbere uriya gukora afishe hano mu gisagara kandi bakira umuntu yitwara iriya hanze cyane ikomeye kandi ubu yasuye no mu kazi nkunda films big up sana ndakwemera ni umugabo cyane n'umukunga Sabune arakwemera cyane turamwemera kore nawe asharingira abantu
ichano yitwa Umukunga Sabuni TV abo muri Amerika bakore subscribe basange bayikoze ntaraza kindaza bakomeza bayikore nahageze ni uzokwakira cyane twebwe abantu bohanze muzokwakira Sabuni ewa muzokwakira umuntu mwiza cyane umuntu uzuyemo impano yo gucuranga neza ewa numurya azokora hari abantu ebana babazunguza muraza baririmba hazoza n'abigisirimba noneho umuriro wake suko cyane na amahoro tozo umusozo kigano cyacu cyari kimeze neza cyane ku bantu muraza bwitegera cyane kirabakoraho Sabuni aho uja kuja hanze naje ntaratekereza kuja hanze Imana ni data kabisa Imana ni papa ni papa so bivuga mu mbaraga pana mwujujya riri hasi oyaye uvugira mu ryo hejuru tenoro niziba nkisa kaneza turifatireho turi babiri Imana ni papa Imana ni papa papa watwese papa we we papa we Imana ni papa imaze kurema byose ibona ko bidahagije irema Sabuni imbumba mu butaka imba n'umwuka ngo mpumeka ngo kugira ngo jewe nihimbaza amen mu buryo bw'ikidari n'isengesho ngo jewe mundu umushusho yayo iyo Mana imbere w'agaciro ariko ukozeho nokuri iryo jambo jewe mbayeho ku jambo rimwe bagyumve Zaburi 23 avuga gute aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje na turashimira Yago TV show ahari hose tuma big up sana akora ibintu bimeze neza cyane ndagukunda Yago ndagukunda uri hose byumve kabisa nzakurikirana ibikorwa byawe cyane ngo big up sana tunashimira Ibikupi TV umukameraman wacu uzubasha kubashikiriza imaje zamubona kuri Nimasha TV afite kwazana ibintu nyine biremere ku Bikupi ngo yavyise ibintu biremere n'ibintu nyine binini mubyitege kabisa sasa turabakunda mwese I love you fresh